Epic rap battles of history. Darth Vader. Vi vil godt vise jer, hvordan man laver en genvej, så man kan lukke iTunes. Den er meget enkel og nem at lave, og den er sjov for alle. Og det jeg viser dig nu, kan man også gøre med andre programmer. Ja, lad os begynde. Men du starter med at åbne selvfølgelig din mappe. Så har du din mappe. Og så trykker du ny. Og genvej. Og så har du den der åben. Ja, det er det Windows 7 kører på. Det kan også gå på Windows XP og Windows Vista. Så åbner du proces, Windows jobliste, og så går du ind i processor. Hvis du ikke ved, hvordan du gør det, så trykker du, holder op Ctrl, Alt, Delete, og så trykker du de tre inde. Der. Og så sådan gør du, og så trykker du Start jobliste, og så kommer du ind på programmer. Så alt det er nu åbent, alt det der, og så går du på processor, og så har du så alt det du har åbent. Og så skal du så starte med at trykke taskkill.exe, og så mellemrum, skråstreg im, står for taskkill, det er det her. Det er det, du kan lukke alle programmer med. Altså jobbing. Og så er det bare processor. Og så kan du, så IM, det står rigtig for procesnavn. Men det er bare, ja, det er bare på engelsk, IM står for. Men det virker stadig. Og så, så du nu skal lukke, og du skal lukke The dark side of the force, why even bother? So many dudes been with your mom, who even knows if I'm your father? You're a pissed off little prick with a Napoleon dick. You call that a mustache? I call that dirty Sanchez on your lip. You bitch, you never hide who you're messing with. Everything that you did, I'm the motherfucker who invented it. I'm the original Darth Vader. You like the source words of prickness. My super make you look like someone took a piece of shit and cooked it. My robot ball. Take a step back and let me freeze yours off. A little carbonite back. For your poop stepping ass. We'll call my homeboy in Israel. See who got the last laugh. Who won? Who's next? You decide. Så har du lukket iTunes. Kan se hernede, der er ikke nogen. Undskyld for den grimme baggrund der.